wani ngo azamuke azamuka afite intego imwe. Number 2 azamuka afite amaturo 1000. Naho wowe bari mu kwinjira kuva kuwa gatatu materaniro hano dutanga itu. Kandi tugeze ngo tukwibutsa amateka yawe wigeze kwirugwa mu mufuka wonda rufaranga. Urasha urarubu. Uhamagara mugenzi uramubwira cyewe ukundi wogera na 5 arakubwira ngo inzira njibwira umugenzi. Ariko ubu nyine ikofi yawe zirimo no kuri account zirimo ndetse ufite za konti zitatu iz'amadolari iz'amanyarwanda n'iz'amahera. Nikimana itakoze nikitadukoreye nikitaduhinduriye warangize kuyatanga gutya ntiyaramije Imana yasirimbye yamayinjira muri verbe dormir ari iryamye. Reka mbabwire ikinyeganyeza Imana ibihumbi 4 by'idolari. Umugabo umwe yovuga ngo mureke umugabo witwa Basobose wabagorora n'umugabo n'imfura yageze muri Methodiste libre ndabivuze waranga ngo bafite fundraising ya miliyoni 3. Basobose aravuga ngo zingahe miliyoni 3. Arababwira ngo abandi bose ndimutanga nimumpeze mobile money yamakora kuri telefone azishugunyamo kandi mu bintu bitaza bigora ni code gusa iyo uzimanuye zazamazitika. Gaza chiwe haribo itizagusa bimeze zute harimo itizagusa bimeze zumutima. Dushimiye Imana itugejeje hano twese. Abazi ko ari Imana yabikoze bayikomere amashimeje cyane. Harimo ibyiza gusa bimeze zumutima. Turashimira umushumba wa hano pamoja na baraza yake yote wadamu babo n'abana banyu. Shimiye abareverend bose bari hano hamwe n'abadamu banyu n'abana banyu. Turashimira inzego za government zoba ziraha zose. Imana ya Ibrahimu yabazanye hano nukuri ibagirire neza. Nukuri ndimba zacu nizo ishizeho imibabaro niyo ikoreye ariko twebwe twatekereje yuko yakubiswe n'Imana kandi yazize ibyaha yakubiswe n'Imana kandi yazize ibyaha byacu yasize umusaraba Dushimiye Reverend Torero rya Guerzo Deza amadamu wawe nabo mukorana mwese mu nzego zitorero gutekereza ijuru n'amatayi. Abababaye mwese wendo wabwiye Yesu abari mu ntambara cyangwa abagerageza biza mu misozi mu bihuru nziza Yesu Yesu ashobora kubakiza Yesu ashobora kubakiza
baza n'abitumiye. Habe n'ubundi umunsi Yesu yagendaga abantu bose ntiyabatumira, ariko kubera kuko network yari ku buzima bwe bituma ijuru rikomeza kubagirira neza. Namwe mwese muri aha turabishimiye cyane. Nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane, tuzamwishimiye ntazamugamba bisogera tubaye tuzayimazimane tuvuze twese shimane hari umuntu utazi hano azamura ikiganza, umuntu utanzi aribwo bwa mbere akimbona azamura ikiganza. Umusaza ari hariya reka mwibwire. Nitwa Matayo Ntamahisi Muhoza. Mudamu numwe agira umugisha, mfite n'abana 7. Revera amaze kubivuga. Sinarinzi ibyishimo by'umuzo, ariko nukuri kw'Imana ni mukugana nkumva ndi mu kirere. Wabyumva se utaramubona? Oya, kubera kubakumbura kandi iki giterane gifite intego yo kugira ngo duhimbaze, twumve ijambo, dutange n'ifaranga. Nimba batarabikubwiye je barabimbwiye, none niwumva nkubwiye ngo dutange ifaranga uvuduke. Turi kuri topic ivuga ngo uri umugisha. Ndamukiriza umuntu umwisharanye umubwire ngo uri umugisha. Kuva nanone mu gitondo twaganiriye imigisha 2, hasigaye 3 kuko navuze ko ari imigisha 5. Uwa mbere navuze ko ari umugisha w'agakiza, uwa kabiri ni umugisha guhabwa izina n'Imana, uwa gatatu niwo tugiye guheraho ni umugisha guhabwa ubwenge n'Imana, uwa kane ni umugisha wo kumvira Uwiteka hanyuma nawe akaguhirikira kujiwe akabiguha, uwa gatanu ni umwuka wera. Amen. Turambure Bibiliya. Igitabo cy'Abami ba mbere. Abami ba mbere. Kandi umuntu uzi gusoma arahaguruka bamuhe microphone adusomere neza. Ibice 3. N'umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Uri busoma simbe asome n'uwa 12. Ari wahabonye ngo asome. Kumwese ndi mwize. Fata microphone. Abami ba mbere ibice 3 murongo wa 3. Ego. Umanuka ugere ku wa 5 simbe asome wa 12. Abami ba mbere ibice 3 umurongo wa 3 haravuze ngo Salomo yakundaga Uwiteka, yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ye yose, akagendera mu mategeko ye ya se Dawudi. Sukuma. Kandi yajaga atamba ibitambo, akosereza imibavu mu nsengero zo kutununga. Sukuma. Dusimbuke kangahe? 12. 12 haravuze ngo nuko nkugiriye uko usabye, nkugiriye uko usabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge, nguhaye umutima w'ubwenge ushishutse mubakundagirije, mubakubanjirije cyangwa mubazagukurikira, aho ntawe uzahwana nawe. Nuko urarangije. Amen. Walidumu kwa maombi
vitu vyote kwa ushirika kwa mwenendo wao safi, waliwatafuta wengine wasiomjua, wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Uwe umoja wa Kristo tulijenge kanisa, pamoja iye tulijenge kanisa, pamoja wa Kristo tulijenge kanisa, pamoja wa Kristo tulijenge kanisa, pamoja wa Kristo tulijenge kanisa, pamoja yaya tulijenge kanisa, pamoja wa Kristo tulijenge kanisa, pamoja yaya tulijenge kanisa, umugisha w'ubwenge komoka ku Mana. Tubona ubwenge buciye mu nzira zine. Iya mbere nubwo kwigishwa n'ababyeyi. Iyo ababyeyi batakwigishije, ubwa kabiri wigishwa n'isi. Isi iyo kwigishije iragupasa neza, ikakugorora, ikaguhondahonda, ikagucuguta, ikakunyukanyuka. Isi nta muhanga w'isi. Muzehe bavuze ngo uriye njene Imana ishimwe. Isi ndawitinya. Isaya yinjira kwa dogiteri kandi azavura umuntu ikamuhondahonda akama kuwazeleme. Gatatu kitwigisha ni ishuri. Amen. Icyakane ni umwuka wera. Ni mumva amato mbaheza ubutunzi n'indangiza tutanga ifaranga. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bwenga arahamagara mu mpinga z'imisozi abaswa n'abatindi mwese nimuze abubaye Imana kugira ngo mubeho. Abubaye Imana kugira ngo mubeho. Yakobo yaranditse igice cya 3 umurongo wa 17 aravuga ngo ubwenge buvuye ku Mana icya mbere buraboneye. Amen. Icya kabiri bugirirwa inama. Icya gatatu ukora ibyiza. Twabahamagaye hano na gerezo irabizeye iravuga ngo abagabo bafite ubwenge buvuye ku Mana ni mwebwe, kandi kugira ngo muze gushigikira urusengero bari abatipe bararusenye kuko ubwenge bafite si ubw'ijuru n'ubwa Satani. Mumumenye mumuyeke uyo Satani ndabona yakashayireka nabuna kitula besha nakutanya kwemere mutwakowe agateranya imusamure ariko ngo bitegereze imbaga y'abatuye isi baravuga ngo Gisenyi irimo abagabo batunze ubwenge bw'ijuru. None gakuba waje ndamukiriza umuntu mwisharanye umubwire ngo ayo ufite yose uyasige hano. Ubimenya nibwo buzima bitama hora ndashira uwiwe ubimenya nibwo buzima bitama hora ndashira
ijambo. Abanyabwenge bafite iki? Bafite ibikorwa. Nimba ushaka isi kwizagushaka ikanaguhamagara ikakubwira ngo ubumutera nkunga, ni ibikorwa. Nushaka uburi muremure uri inzobe ukabura umudoktori utagira ibikorwa, uzasigarira kwizina kanyihasha abana barapfuye. Umunyabwenge akenerwa n'umuryango nawe ubwiwe bumuha agaciro. Umunyabwenge agakenerwa n'igihugu, umunyabwenge agakenerwa n'isi. Umunsi uzabura ubwenge uzabura igipfu. Imana ishimwe ko abahamagaye mwese muri hano nimugera muri abamwe ndi mwayazamuye uko se uko ndimwumvise nimugera muri. Amen. None uko mwari muri nziki abandi ko baragera gutya. Ayi data we ndamukiriza umuntu aho ngaho umubwira ngo niwe munyabwenge ijuru ryahaye ubwenge. Niwe munyabwenge ijuru ryahaye ubwenge. Iba gukora ku gisirimba. Ayimbe kinaga, ayimbe kinaga, ayimbe kinaga, isacuranga kubenga. Amarasomesha ariko nihagira abazava muri wewe ubwenge ndi buba mu musumu, ubwenge buba mu buri gihe cyose. Umuntu yayakora ibikorwa biturutse ku bwenge. Bazakwita kuri umugabo ari kugaragaza ibikorwa, apana un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, deux mois. Ugaragaza iki? Ibikorwa. Nugaragaza ibikorwa uzaba utunze ubwenge bw'ijuru. Ariko nutabigaragaza ngo muraho se ngo murakomeye ngo nariko nihuta, ariko nutunga ubwenge bufite ibikorwa uzahura n'umunyabwenge akubwira ati nimba byashoboka narimo nifuza ngo uzampa umwanya tuganire. Bakubwire ngo ubaho umwanya muganire kuki binjirire entre ni yihe na soroti basohoka ni wawe ni yihe. Umunsi uzabona abantu baguha invitation bakakubwira ngo ngwino mu gikorwa, uzamenye ko utunze ubwenge bw'ijuru. Nubona batumira abana ntibagutumire, uje mu butayu uje gusenga ubwira Imana ngo Mana tabarakiri kare umpeze ubwenge bw'ijuru. Ngiye gutanga haleluya gera komeza tuzamanuke dutanga ifaranga nimusamura ibiganza. Amen. Imana yamubwira ati Dawudi ndabizi ko wakoze umushinga mwiza wo kubaka urusengero, ariko wamenye amaraso, ariko bazagukomokamo n'ibitonde amategeko yanjye. Nzabana nabo kandi mu byo bazatekereza nzabashigikira. Bitekerezo byiza nta muntu uzubivangira, habe na Satani yagize ngo abivangire ntazabona izira. Ndagutangarije vuduka mu gutekereza neza, mu gukora plan, mu gukora ibikorwa. Nihagira no kuvangira mu rwego rw'abadayimoni abasenga bazagufasha, mu rwego rujanye na service zindi leta izagufasha. Kuko leta ndikunda umuntu ufite ibitekerezo bizima n'ibikorwa bizima ko agomba kuvangira. Bahaye ubwenge mutarira gusa turatanga amafaranga aje kusenga. Salomo afashwa n'ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo amenya inshuti za se Dawudi. None gerezo ntazini inshuti ze ni mwebwe. Kandi mu nshuti za Dawudi harimo umugabo witwaga Hiramu w'Itiro, wari ufite ibiti n'amabuye ngo akaba n'umukire. Ndasenga uyu mugoroba w'uyu munsi wa none umenye kuko ari wowe Hiramu gerezo yahamagaye. Amen. Amen. Ndanezerewe cyane. Nimuzamure ibiganza. Ijambo rya kabiri yishyira mu mateka ya se ngo acukumbura muri biblioteka asanga isi yaragize umushinga wo kubakira Imana. Yamavuga ngo ndafatira hano nyine shandurangara ndi mu kazi Cyane. abantu
ababyeyi banyu murebe ibyo bakoze mushyira no muri biblioteke muzasanga hari ibintu batujuje ni mwebwe abagabo bo kubyuzuza. Data yari umuririmbyi ariko nta ndirimbo yasohoye ubu ko ndazisohoye. Mama Nema Teresa yari umuririmbyi ukomeye ntiyigeze yinjira muri studio ariko n'ubu nzaja i Kigali gusohora mfite zirindwi ubu nyine ngiye gusohora hanyuma nziheze isi ikomeze ive mu bunebwe batarame bamenye Kristo impanda nivuga tuzahurireyo bavuge ngo nawe waserutse mbabwire ati noreka guseruka gute kandi naratunze ubwenge bw'ijuru. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Haleluya zitatu bana kuvuga yandi magambo. Umugabo umaruka kumbwira ngo igituza ndikizakuriye yewe ntibaza batanga hare ariko biri mu kubari ngo ari gituza gute kandi ndunze ubwenge bw'ijuru ndahuza ceceke. Icyaga gatatu cya Salomo cyanejeje ngo afungura password ngo akora research ngo amenye ko baza bagenda gutangira amaturo ngo yamazamuka i Gibeyon. Kandi ngo azamuka afite intego imwe namba 2 azamuka afite amaturo 1000. Naho wowe bari mu kwinjira kuva kuwa gatatu materaniro hano dutanga itu. Kandi tugeze ngo tukwibutsa amateka yawe wigeze kwirugwa mu mufuka wonda rufaranga urasha urarubu uhamagara mugenzi uramubwira cyewe ukundi wogera na 5 arakubwira ngo inzira njibwira umugenzi ariko ubu nyine ikofi yawe zirimo no kuri account zirimo ndetse ufite za konti zitatu iz'amadolari iz'amanyarwanda n'iz'amahero. Nikimana itakoze nikitadukoreye nikitaduhinduriye warangize kuyatanga gutya ntiyaramije Imana ntiyasirimbye yamayinjira muri verbe dormir ari iryamye. Reka mbabwire ikiza kinyeganyeza Imana mureke ndamutse uyu muhungu sindi komenya handi yambusha iba nkukura kuri senteneza. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha waaminifu watakapo pumzishwa wagonjwa wote watavikwa miili isiyo na miili ya magonjwa. Siku hiyo ni ya shangwe watatembea vizuri kwa miguu yao wataruka kama ndama mazizini ulema utakapotoshwa. Ndamukiriza mugenzi wawe mubwire ngo wazamuka niki wazamuka umumbarise gusa wazamuka niki. Muzehe arasetse muzehe ugusetse nta muntu uduseka. Siku hiyo ni ya shangwe mabubu watokea vizuri. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe mabubu watokea vizuri. Haleluya. Watamusifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao watafurahi kuimba na malaika. Watamusifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao
watafurahi kuimba na malaika. Natanga haleluya zibiri. Nimusamure ibiganza bakigira amaboko yombi muyahetse. Haleluya. Haleluya. Isama. Mararyama. Imana niyo yonyine yashira mukangura. Iyo uturiye Imana uza wiryamira gusa. Udupepo twose ituro rizari bikibambaza rigakubita abasimu kibabonaho bishi. Abasimu bazabahunga, abasimu bagahunga. Kubw'ituro gusa. Ituro rizaryirukana urupfu rukimwe rugahunga rugahagara. Hezekiya urwandiko rushite rutumwe na Senakeribu ngo arandika aravuga ngo Imana yawe namwe ndabahotora mwese mbahamba. Yamazamuka amenya adresse aho tuza kuja kubwira Imana ibibazo. Ararambura urwandiko aravuga ngo introduction yavuze ngo Imana chapitre 2 yavuze ngo wewe turuwa n'abanyisiraheli bose turapfuye none uri mu ijuru umva aya magambo agiye kuturemba. Uyu mwana azaba umuyumbe nimugera mu Imana ikora kuri Isaya iramubwira ngo Isaya ugende ubwire Hezekiya ngo yitonde atuze umutima nibutse amaturo yakoze yubatse urusengero agarura kuramya no guhimbaza afashe imfubyi n'abapfakazi ahemba leta abasirikare bose abantu bose akora muri leta arabahemba abwira Imana ngo Mana dore uyu mutima ukundu yihusa ataratanze n'ituro nta n'ikigori cyo muri Sunday school yatanze. Imana yamubwira ngo ukumumvise ntuzasubira kumubona. Ntangaje uyu mugoroba ituro uri burekure hejuru yo kubakira urura rusengero ndakurahiri rizakurwanira kugeza mu buvivi. Timukomye n'amashi. Nabwiye abantu mu gitondo hari abantu batatu bakomeye. Ni umuntu ufite ubwenge n'umuntu wabyaye ufite abantu cya gatatu izi ibindi nubona umuntu akurusha ubwenge uzamubahe ukabona umuntu yarabyaye abahungu 10 n'abakobwa 3 ukababona bakinjira mu nzu ya runaka gutya bakinjira mu mugoroba gutya bwaca umukwe akaza umwe akamujana bakajana abakobwa abahungu nabo bakazana bakazana yawe uzaza ubaramutsa witonze agasirimba sha agasirimba Alikumu kwa maombi na vitu vyote vya ushirika amwenendo akaongeza kana injili ya Bwana ikaendelea. Ya gutanga haleluya ikuanze kuzamukana yawe gira gutya karikima ni musamuri bikaza kweli bila sange ubwenge ukurusha abantu ukurusha amafaranga ni kara frere wawe uzamuba mfite barindwi umwe akora muri banki yitwa Pendeza n'ubwenge urekaga gusomesha umwana wawe umukobwa ngo muri iki kijana ngo bazaza muri iki kinyejana bamutware gusa umutware kuki utatwandika nibarwa bazamureka ngaho kandi yitwa mureka tete kandi ari inzobe bamureka aho ngaho ariko ni umwigisha mu gitondo kimakara Imana akahimbaza bazamutora mu gitondo pana mu mugoroba baza n'umunani bagukwe. Ntangaje uyu mugoroba uyu munsi wa none ni mutunga ubwenge bw'ijuru. Amen. Tumia akili yako vizuri haujue linalokupasa. Shetani Tamani kipange kesho sawa. macho Macho yako mbele, hatua kusonga mbele. Simama jipange sawa. macho yako mbele hatua kusonga mbele Simama mbele, jipange sawa. macho yako Macho yako mbele,
gukura mu mufuko wiwe bikurikiranye nuko ashoboye. Dutanga ifaranga nimuzamure ibiganza. Semwe mwababje mwe ko mutamu bizamura Imana yarabahaye n'abana. Tuzwara abandi bagumbye ukabona n'umugabo utaragukubita n'urushi ntiwibuka mwari muturanye muhana ko bagaza babasagura mukabwibwi gutya macho yakombele Hatua kumisonga mbele, simama kiume, jipange sawasawa. yawa kuri gatanu bihe ikinyarwanda no ku murongo w'icenda abami ba mbere ngo Imana iheza Salomo ngo kugeza abantu bose baturutse iburasirazuba n'iburengerazuba iburyo n'ibumoso mu majepfo mu majaruguru ngo baza kureba nde Salomo. Imana ni guheza ubwenge bw'ijuru kibazaza ari imoko bazaza bafite n'ubutunzi bafite n'ibikorwa bafite n'inka bafite na gaju bafite n'ihene nimutunge ubwenge bw'iki bw'ijuru. Macho yakombe Hatua kumisonga mbele, simama kiume, jipange sawasawa. Macho yako mbele, hatua kumisonga mbele, simama kiume, jipange sawasawa. Macho yako mbele, hatua kumisonga mbele, simama kiume, jipange sawasawa. ubwenge bw'ijuru ngo Imana imuheze ubwenge kumenya amategeko ifuko zororoka ubutaka uburyo bwera ingeso z'abagore yandika imigani 3,000 kompozatere wa mbere Salomo aririmba indirimbo 1,005 kuva uwo munsi wa none abantu baravuze ngo kuva twabona umuntu Imana yatamitse ubwenge uyu mugabo reka nkubwire ntabwo uzakomera uko gukomera kwa gufite gukomoka dukomotse twese muri Kristo ubwenge dufite nimugera muri cyawe ayi datawe niko sha ngiye gutanga ifaranga ariko reka ndangize kakana dunia ya waka moto dunia ya waka moto dunia ya waka moto kweli maasi yaongezeka upendo umetoweka dhambi zimeongezeka kweli. Ndugu tukumbuke siku zanu watu walivyokuwa wakila wengine walivyokuwa wakinywa. Oh, dunia isha izo ufite zose Bibiri iravuga ngo ibyo ntunze naje ubwaje ni ibyande munda mukiza umubwire ngo ntabwo ari izawe zifite nyirazo. Nturusha Kadafi wagiraga igitoro ariko umunsi umwe bari abatipe baramukubita gutya bama bahigana abahungu barabarangiza. Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga Marshal Sukisa indebe ziwe izahabu ibitani izahabu ejo badorite abantu 8 baramushora ndamukiriza umuntu umubwire ngo zizana izawe hakirikana. Ngomaze gukora umushinga ngo arazamuka agera kuri Hiramu aramubwira ngo namenye kuko mwishibanye na data none project mfite n'ukubaka urusengero ye mutogira imbabazi bari abatipe n'abadafite ubwenge bw'ijuru Satani yarabavangiye mu mutwe basenya urusengero. Umuntu yasenya urusengero umuntu azamapfa wenyine ahagaze kurya kamapfa ahagaze sintinze muri byo ndashaka kuvuga kano nta wundi muntu gerezo yizeye nkamba nta na wundi muntu ufite imbaraga zikomeye nkamba bahiramu bari muno ni mwebwe yanongore yarambwira ngo bamaze kugira aho bagera narahaciye mvuye Bukavu mwivuga butumwa ndahaca bandihira kariya kandu kaza kihuta amasaha 3 kabugeze hari niko kambe indege na kariya gati kasakagera umuntu utaragendera mu ndege ntugapfa utaragendera mu ndege nimba hari ikintu ciza kwisi uza winjira gutyo ugasanga uwawe uje mwijuru maze kuziga akindege niziza kandi wica mukanya gatoya ukabona hajuja akababwira ngo nimufunge imikanda
akavuga ibirometero mugenge mukandi kandi ukabona bazanye frigo harimo za Jesus ariko Imana ndakwitatugira nimureke tso dukorera Imana nukuri kw'Imana jewe navukiye mu bibogo bugiriya mu bivumu niho navukiye nabwiye abantu mu gitondo ngo nigeze kwambara ipatari imwe gutya ipatari inka zimaze kunyagwa n'abari abatipe nabo batagira umutima wishe ngo ndagize ndwara uruhe kandi kurwara urugari warakuzumwa amata n'icyago gikomeye ariko ijuru rantabara rintunga ubwiza bwayo nubu nanje yashize mu bagabo reka nkubwire ubwenge bw'ijuru urangwa n'ibikoro amen we gayani makuru ngifite menshi reka dutanga ifaranga amen muri ibyo bihumbi 4 by'idolari nimwe abagabo gerezo yabonye nimwe ba Salomo nimwe bahiramu watenguwa gufasha bene data ngo baramirisa Imana mu rusengero imvura ireke kubanyagira wabugirira umugabo umwe twakoresheje fundraising ndimo kubaka urusengero design nziza kandi ko ndakoresha ibyitwa gypsum ziva muri Dubai nubu none niho twakoretse udufaranga twari dusigaye umwaka utaha nzashiramo online tuwogenda mu banyabwenge gutahura igipfu zaje muri Force Square isi yose ikankurikirana natahi wanje gasa n'umuntu wagiye mu kiziba none negereye abanyabwenge nanje nibyo shaka kuzana none amakuru ndagiye kure yeme ureke dutanga ifaranga kandi abagabo barahanga n'abadamu barahanga ukuntu nababonye mwese n'uduhanga twanye turasifaranga ibihumbi 4 by'idolari umugabo umwe yovuga ngo mureke umugabo witwa Basabose wabagorora n'umugabo n'imfura yageze muri Methodiste libre ndabivuze waranga ngo bafite fundraising ya miliyoni 3 Basabose aravuga ngo zingahe miliyoni 3 arababwira ngo abandi bose ndimutanga nimumpeze mobile money yamakora kuri telefone azishugunyamo kandi mu bintu bitazabigora ni code gusa iyo uzimanuye zizazamazitika